In gremo. Kako začnemo? Nastavimo nitko. Tukaj pustimo konec. Postavimo na mezinec, ovijemo, pred palec stisnemo. S 3 prsti vzamemo iglo. Vbodemo tukaj, ovijemo. Ovijemo, potegnemo čez luknjico. Zategnemo s palcem. Vbodemo, ovijemo, potegnemo. Ponavljamo, vbodemo, ovijemo, potegnemo. Vbodemo, ovijemo, potegnemo. Tale nitka na tej strani, se pravi tale, se porablja. Zato je pametno predvideti, kako dolgo bomo rabili. Obrnemo se v tole stran. Tukaj vidimo same leve petlje in bomo tudi mi delali leve petlje. Vbodemo takole. Prvo zanko samo prestavimo na tole petljo. Drugo bomo popletli levo. Takole, da postavimo nit na iglo, vbodemo zadaj, ovijemo, držimo s palcem in potegnemo čez. Vbodemo, ovijemo, držimo, potegnemo čez. Vbodemo, ovijemo, potegnemo čez in to ponavljamo. A ne, Apollon? Ti boš tudi to ponavljal, a ne? Celo vrsto, tudi zadnjo zanko popletemo. Zadnjo popletemo, prvo ne. Ali obratno. Obrnemo se v desno vrsto. Prvo zanko samo prestavimo, potegnemo nitko, zato da bo lepši zaključek ob robu. Pletemo same desne petlje. Vbodemo s sprednje strani, ovijemo, držimo s kazalcem, potegnemo čez. Ponavljamo. Na tak način dobimo gladko desno pletivo. Na licu pletemo desne petlje, vedno zadnjo precej zategnemo, obrnemo se v levo stran, se pravi na hrbtno, vbodemo, ne mucek. Kako? Potegnemo nitko, ne, rabam jaz, veš. Malo mi daj še, no. Takole. In pletemo, če nam dovolijo naši domači mački. No, naredimo še vrsto levih petelj, zato da bi pokazali, kako izgledajo desne petlje na licu pletiva. Potem bom pa jaz zaključila, ker nimam posebnega dovoljenja za to delo. Takole izgleda. Evo, to je gladko desno pletivo, ki smo ga najbolj vajeni. Izgleda takole. To vedno naredimo poskusni vzorček. Evo, to je začetek. Zdaj se je tudi Apollon že pomiril. A ne? No, prav.